Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Menteri Ketenat Penroi Sorga Jelna ubah Sniawbhalang dahar menta kesengi ula ong. Ba ula ban Pynshisha ban Pynïoh ya ke Jaka Theh Ñiut ke batamai. Menta kesengi ke lai tarik benai nailar arajar arpuai. Menteri uli emir jingmut bat kinong ilam ke maulai kentup dia ke seng samla maulai pelun. UMLA ubah proses di sau kemi kirang ba snong. Bala tharu ya ke Joint Committee ban clear Chief Executive Officer jong ke Shillong Municipal Board ban penbet ya ke jing ke Martin kat bempat yo Jaka Shawai. Kat kum ke jingong jong UMLA ladon kat nriu kat Ñiut li ki Jaka bala yo ke sorkar hanrai an setip banyak hadin bala penlong ya ke jing sengap pajba kat bau presiden ke seng samla maulai ubah Samuel biam ulaong bala ajing mut shibon ya ke sorkar kumno ban thaulat ban penduna ke jing Theh Ñiut Shamarten ha maulai Namar kani don ketuga in continuation dari ketuga joint inspection bangalai inspect bat kerang ba jaga maulai bat ke officer tunga bagi lokal MDC kali poturik ngilai ko por bang ila don giji kut ba hau don gisi ko to kani inuan dak official meeting tentang ila khot ada ke do lang bar nak department mo ilang gi seng samla da na ko ko dewe nakat bagi don lokal mli baru lokal MDC akaji ke ni higa chu hi na marwa kirang ba ko mo pli rupiah don hiji singo khia yang ada morten tingilai kan lai fuji mudhi tingilai wan dak ju hiji mud ba lakat bala ro nin penklohi ban yo ya kan yulan film lam tak jing bhajungi khamtam ni paging mulai jungi kata de kan disen tu am gi kagi bun ma si khanru khanyo tri bala tha tingim la dong ma kan kongi andala adap ke public hearing tengah la ban pi kwet kan ni hang ta you'll get the clear figure boleh ban agri ka bangilai mata jing bha not to we have to do that not to we have to if no public hearing nothing can be done am de bapli yo pikiran ba jungi belum de biki persya kidon la ka jong responsibility habi kon jong isnom ki wan grief ke grievances ndai ki versa ande be plikum gino ya lam ke song ti hap ong wan exam minister de ki wan boleh ki be ki to te ya ka tangi la ikan mentan ho ka la bendon sia kata ka isma ka man ma ka la long ja jan war lot de ne kata ka dang ngi kendo kha sika kunu man yo pro ni lan fil ka man ja ni ro khot that is the step committee has been formed all this minority issue let the committee look at it is the right person both from the official level and from the national level. That is the right forum. I mean to do so, but I can assure you, but I will prove I can do it. Hadian bila ihi kumtu hadian bagi la move ya kena issue jangka biomedical waste, but haju hi ke Jaka ke Martin ke bagi general waste. Dia kata ke hak arfoi trik ngilak hang tala kumtu ya ke Martin hang Theh nak benta ke tu jing ke bagi kendo ke bagi long pending issue jangka mulai. Hal itu di senam gila ayat ipoi sunu. Dah hak tu ke hadian bagi la pressure kumtu nakaliang minister in charge mas Sniawbhalang dahar wuri in charge ya kan urban affair ban ka municipal tu lawanna ban Ñiut kejat haka hasait haka arfu arterik dah hadin berjungan ke tu sengi tu sibun ki ngai ekran tu bat ulong ba is better to come into the table dah bangi come into table ke bomol mentaka elektrik ula khot yang ni kan ke jelang bang ini discuss bat habangi wan hang dia rekat bat ki nangalam stong ke mulai haka syatri jang mulai ton ba rekat ke nang bikmat MLA bab ti sau kemi MDC ba te barlang patau tinggal dalang hang ni ngiwan hang ni ngiwara ba suggestion nak menta ke jing ke bangi kendo apa ke mulai haboi de bukti ke Martin te ki suggestion sibun suggestion kini kiri orang ba ke ladap ai te nak liang samlang malai pelun ke ladap ai te bat nak liang kiri orang ba fair ila ala jang ke bentang ban ajimut ya ke sorka te haboi de begini ke jing ai ke jimut ke jing kalong ba ngila ai ke jimut ke government ba lokum noru kila dia ben reduce hoa la rakim pala ban Pynïoh ya kata ke Jaka rot ni hele ki di ben sna kalat ke lenti ba ki di ben lek ya kalan fil kila ben lek sekon ngu Jaka kata ke di hadek dengan government ngingim la ban ong ya kata hele ki di hadek dengan government kila ben lek lan fil sekon ngu Jaka ta bomut manging labuk da puar ba la kumno ki di ben reduce nok ki tu ko wes sang thie wadan hang thie la 50 hadu 70% kanang ba kani ka jing sma nang thie kala ban ja no nagi puar sa puar kata ke di jing ajimut jing sa government but habai di ba ka biomedical waste ru habai di ba ka biomedical waste namar batat kum ki akhi nakal yang ke department ka kam apply dah habak kam apply ngila ai ka tu ka ni suggestion sa government ru ba la kum ru kat pala hi ke di ben remove ni ka tu ru namar kami hab namar batul kum ka akhi kalong be sanspa mitar na residential area they not less than 250
Dia kan ni kan 250 ru kampat apply kan dia kan ni ru ila keren ila stress kan ni benta tinggal keren saya ki bakin hab ban sim khai kan ni benta kenang ban la ban bangin like nak kena jeng haboi dia berkemartan ke balong prafai tinggi senang orang ping lah dah reality basa ko perlu kabang hidan ke jeng sengau ke bangin lah aja buat ke government ro balong bakati ke lenti rem hang ti plai yang kadi ke lenti ke kadi ke surak ke balong Sniawbhalang ni ku apan preserve ke tu surak ro dah rai buat pen preserve ke tu surak dan pen pandak Ñiut nang tin jerong hagis nang ki por lai kala khlam ke tu ro jeng kemartan tengi tiang bari yo katu kesurak kan duok no tengi kuat ke kumakan ke puan ke kubit ke bagi beri hak uci dang mas baik kemni te lada ke ti kesurak hang ti ke bah lada ka Ñiut nang ti lala ban kerja no lada kini kijing ke bagi dang tengkuk kubit kemni ki beri alis ki lakin relax lembag ti ke lembag ke direm ke badai ga jingsna ke bau parang la bon adu por handai thai men swa te kan ni ke dijing angnut ke jong ki mulai bat nong mulai hi kwa su ke marten kan dan hang ti mon mulai hi kwa su ke jing sama kan nang yai kiu ke senong nong kuar lai genduk jeng moyong lai genduk jeng di adjoining area ki bade hapok senong mulai hi kan nong jeur selai karya nong pedeng modal baki nong lum yor hat ter kilang kit lang yang jeng iu kan ni jeng ketak jeng kan jeng RB bami nang ni ngani tu ipi lai wat pukuni ru filai hapok moyong hang ti hapok marten be mentah film pukuni su ngalengu ai kan beli pukuni ru dan su ang ti mata ban Unda pukuni su hagis kan por lain. Hakin ni sansam terus nam ja dang dan pukuni pok hati pok marten. Mentam dan pukuni su ka bombat bakal RB ke bami nak ni ka marten deh. Kalau tak hadu kata wat ikimrat. Ngani tu piwat ko ke bedren nang tur ni, ke ke bedren nak tu ga nang tiga wies nang tian ni kan nak sati support dam sai su sam kho sa su yam sati. Te film tiap kai ke bejai tu gi dok khada penat nang tian. Te ko ke bami nak tu ga boyum medical wies tu. Kat kum ka ak hari hajing sisa ya tu ko ke bami nang tu. Hilawan penang kam sai kali ban mi gitu kali bami nak marten. Henry ya kata ngi iba ke boyum medical wies treatment plan nang ti kambia. Te gini gimat ki bangila stress ya government kan hak ban sim khia tengi ngila kan sai ba lada fimle hak por gembangnya ngi kembang mangi nak liang sama pelun mangi kena mulai ngila boi ke por tengi mesti hingin hak ban ya bisa khat kan ngi nempat sang khat kan em ngiru kena pala nomor ko de profile pratul ngopi pratul politik senam ncu solve nak takat tu kan por kata nam lah iba teh ngila subuh ya ke por bakat tu kan ni por lakum ku menuru jadi ban lek ban kali ada ban peni nak kam kadang bagi mulai kin hon ni ketika jeng yang ngorda habidai berkata ke benta kalong ba ya ka wies nang tie de men remove na pila ban lek ngoi fi gila ban lek landfill te senoro takata ka digeng angdo juga mulai habala lek ka landfill automatically ketu Jaka kala reduce na me ka Ñiut hang tu badan hang tu dah bakal reduce bak ngangai ga automatically wat ya ka buyum medical wies su ngai treatment plan nang tie ketur kala ban lilang nak suai ya ka kam juga ni ka community hi kalong baik ba ngin bud dien ya ka ni ka kam te ngin bud dia ni kena kam pala ban ai rai nak hang ni ru kasem jenge hi kan momodo kasem jenge hi ngi ong em hak liat kan ni lasa di meng no dan dah ka committee lek si gidan kat tu kat ni susu suggestion ki bang ni ban ai ngin kan committee kan ngilakkan sai mena haswa bersedang ke meeting ru hamari sedang ke meeting ngilakkan sai ngihap ban lek politik si kan ka kam kabamut ba UMLA, UMDC, kemulat berbar, keseng sama pelun ki, pajak nak mulai ki lek politik nak bertak interest dengan mulai. Mendek ke jeng yang simat jeng do. Ketak ke politik ke bagi no mulai, ki lek bat ngila depan saya yo minister in charge meneru, deh lor kata kono rem ba fi ong mutisisian ba, wa lek politik tangi ong ngihap lek politik sia gani ben mentoi ke no mulai.